Muri pariki y'igihugu y'Ibirunga ibonekamo ingagi 604 ku ruhande rw'u Rwanda, niho abahagarara ibihugu byabo mu Rwanda basoreje gahunda yo gusura ibyiza bitatse u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyaruguru. Ku baturiye iyi pariki ngo aya ni amahirwe akomeye y'iterambere bafite kandi yaguye ubwenge bwabo. Abaturage bahinduye imyumvire kubera impamvu zo kuba babona inyungu ku bukerarugendo. Abanyeshuri buno bariga kandi mbere ntabwo bigaga hakiri ubuhigi, nta terambere ryabagaho, nta mazi. Twabonye imihanda, tubona amashanyarazi, amashuri, n'ivuriro. Abahagarara ibihugu byabo mu Rwanda bavuga ko usuye u Rwanda buri gihe abona ibintu byinshi bishya, umutekano uganje mu bice byose by'igihugu. Abana bahagarara ibihugu by'Ububiligi, Ubuholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Il n'y a pas de problème de sécurité dans la mesure. Nta kibazo cy'umutekano gihari. Dore ko nacunzwe neza cyane n'inzego zishinzwe umutekano. Est très bon, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Uyu munsi bwa rubwa kabiri nsura ingagi, ariko bitandukanye n'ubwa mbere. Nanyuze inzira itandukanye, mbona umuryango utandukanye. Iyo usuye u Rwanda ntukwiye kubikora rimwe gusa, ahubwo bikwiye kuba kenshi. Driving at night, we saw men and children and women. Twagenze nijoro tubona abagabo, abana, abagore. Haba ku manywa haba nijoro ubona ntacyo bikanga. Muri rusange nabonye umutekano ari wose. So I think in general we had good security. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Richard Sezibera asanga kuba abahagarara ibihugu byabo barabonye umwanya uhagije wo gutemera u Rwanda ari icyo bizongera mu mikorere yabo. Icy'ingenzi ni uko bamenya igihugu, bakamenya ukuri kwacyo, bakamenya amakuru y'imvaho, kandi ni ngombwa imikorere irahinduka iyo uzi ibyo ukora. Kandi byanatangiye urabibona ko bo ubwabo batangiye kujya bamamaza u Rwanda, babwira abantu bose ko u Rwanda rumeze neza, ko hari umutekano, ko ibikorwa by'ubucuruzi bimeze neza, imikorere irahinduka. Kimwe mu bishimisha abacyarugendo basura u Rwanda harimo by'umwihariko izi ngagi zo mu misozi miremire ziboneka gusa muri Afurika. Abasura pariki y'igihugu y'Ibirunga bakabashima by'umwihariko uburyo u Rwanda rukomeje kuzibungabunga. Jean Damascene Manishimwe, Televiziyo y'u Rwanda muri pariki y'Ibirunga.